إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتاب الكريم استعيذ بالله بسم الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Draga poštovana braćo, današnja hudba je došla iz Rijaseta BiH. Ja ću pročitati, dosta je slična prošle hudbe i ja sam govorio o kurbanu. Malo je sitno, ali ćemo s Božom pomoći pročitati. Hvala Allahu svemilosnom koji u Kur'an Kerim pozvao svoje robove da danima hađa odočaste njegov časni hram u Meki. Bismillah, wa addin fil nasi bil hađ ja'tuke rijalan wa ala kulli damirin ja'tin min kulli fađin amik. I oglasi ljudima hađ, dolazit će ti pješke i na kamilama izmorenim dolazit će iz mjesta daleki. Sura Al-Hađ, to je sura 22, ajet 27. Donosimo Allahov blagoslov, salavat i selam na njegovog miljenika i odabranika Muhammeda a.s. koji nas je upozorio na važnost izvršavanja propisa klanja kurbana kada je rekao koji je u mogućnosti da zakolje kurban pa to ne učini neka se nikako ne približava ni našoj musali. Musala je mjesto gdje se klanja Bajram. Draga braćo, hađi iz svih dijelova svijeta ovih dana vrše posljednje pripreme za svoj hodočasnički put prema Kjabi, drevnoj kući tevhida i prvom hramu podignutom za ljude. Istovremeno muslimani koji će dane Kurban Bajrama provesti u svom porodičnom gnijezdu, žrtvovanjem kurbana iskazat će pokornost i zahvalnost svevišnjem gospodaru na neizmjernoj darovima i nimetima imana islama. I sura Al-Kawthar ovdje, bismillah, inna atajnaka al-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna šanika huwal abtar. Mi smo ti uistinu mnogo dobro dali, zato se gospodaru svoj moli i kurban koli. Muslimani ponizni pred Božjom veličinom prinose žrtve potaknuti bogobojaznošću, zahvalnošću Bogu, dok pagani višebošći prinoseći žrtvu lažnim božanstvima zadovoljavajući samo sopstvene želje, strasti i sebične porive, slučaj jednog Adamovog a.s. sina, čiji kurban nije primljen i koji je bio povodom okrutnog ubijstva vlastitog brata, razobličuje sav besmisao i uzaludno, ali u okrutnost, u bezosjećajnost poganskog čina žrtve. Prinošenje prve žrtve na zemlji predstavlja i prvo neiscrpnu poruku čovječanstvu. Ruku milosti, praštanja i pomoći može pružiti jedino onaj koji čistog srca i plemenite namjere prinosi žrtvu. Ko žrtvuje kurban u ime Allaha ne podiže ruku na svoga brata. U okrilje Božje blizine tome nas uče Habilova i Kabilova žrtva ne stiže se putem samoljublja, nasilja i krvoprolića. Naš put ka Božoj blizini i oprostu vodi preko dobročinstva ljudima. Taj put moramo ispoliti na javnoj sceni, kroz iskrenost, odbacivanje malodušnosti, strpljivo i podnošenje iskušenja i patnji.
Kurbani koji žrtvujemo u Bože ime upućuje nas da budemo bliže i na ulozi jedni drugima. Budimo kao kap koja se ulijeva u more, jer kaplja otrgnuta od mora nije ništa drugo nego rosa i živi tek jednu zoru. Ona umire i nestaje u prvom zrakom sunca. Draga braćo, islamska zajednica je ove godine omogućila muslimanima i muslimankama koji su spriječeni da lično izvrše propisanu dužnost žrtvovanja kurbana, da to na šerijatski ispravan način učine u njihovo ime. Svim muslimanima u našoj domovini, dijasporima, zajednicima pruža se mogućnost da ovu vjersku dužnost izvrše u tačno određenom vremenu šerijatski ispravno i potpuno transparentno. Kurbani se kupuju domovini od čestitih domaćina i povratnika u manjem bosansko-hrvatskom entitetu. Time podržavamo i osnažujemo održiv povratak i domaću ekonomiju. Osigurani su svi sanitarni i tehnički uvjeti i adekvatno skladištenje mesa u hladnjačama. Sam čin prinošenja žrtve na vjerodostojan način i u propisano vrijeme nadgledaju naši odgovorni imami. Kurbansko meso dijeli po proceduri koja nalaže najviše veterinarske i higijenske standarde. Dosljedno se provodi fetva vijeća muftija u obaveznom dijagnostičkom ispitivanju stoke koja je namijenjena za kurbane. Nema nikakve dileme da je ovakav uređen i sistem prinošenja žrtvu u ibadetskom smislu apsolutno puno važan i višestruko plodonosan i društveno koristan. Uplatom kurbana za potrebe islamske zajednice pomažemo najosjetljivije kategorije društva u našem neposrednom komšiluku. Nažalost, iako smo najpreći pomoći najbližim komšijama i nevoljnikima, ponekad i nesvjesno zaobilazimo i zaboravljamo podržavajući paralelne aktivnosti daleko od našeg zavičaja i domovine. U ajetu kojeg mnogi učenjaci smatraju fundamentom islamske etike i koji se uči svakog petka poslije hudbe, uvijek iznova se podsjećamo da pravičnost i dobročinstvo ponajprije dugujemo onima koji su nam krvno srodnički, rodbinski i prostorno najbliži. Zul kurba. Zahvaljujući kurbanima koje islamska zajednica u danima Kurban Bajrama na organiziran način nabavlja, žrtvuje i distribuira, pomaže se rad naših bolnica, narodnih kuhinja, studentskih domova za stare i nemoćne. Draga braćo, razvijamo svijest o dubokom smislu žrtve koja je krasila Ibrahima i njegovog sina Ismaila, a.s. bez kurbana utemeljenog na čistom monoteizmu i pokoravanjem Božjim naredbama, bez kurbana koji prinosi srce ispunjeno strahom i nadom, nema Božjeg otkupa za iskušenja ljudskom rodu, kao ni odgojenog i hajli potomstva. Pogledajmo kakva su moralna i civilizacijska dostignuća iza sebe ostavili poslušni sinovi Ibrahima a.s. Kako je okončao Nuh a.s. sin, koji se usprotivio očevom savjetu, ne mogavši se osloboditi sujete, nadmetosti, taštine i osjećanja lažne veličine. Izuzev iskreni i dosljedni mu'mina i mu'minki i čovječanstvo se to danas nije puno odmaklo od oholog i potopljenog Nuhovog sina, koji se umjesto na lađu spasa uspio na brdo, misleći da će se isključivo svojom pameću uspjeti spasiti. Da i naša djeca i potomstvo ne bi nastradali u talasima kufra i širka, potrebno je da srcem i umom dokučimo krajnji smisao kurbana Ibrahima i njegov sina Ismaila. Draga braćo, žrtvujući svoje kurbane, ugledajmo se na Ibrahima a.s. Budimo iskreni svjedoci tevhida i hrabri rušitelji kumira u svome vremenu. Pokrenimo svoje potomstvo i sunarodnjake da iskorače iz ustajale močvare života u kojem žive i da se spase dubokog nemara i života nedostojnog čovjeka. Bože milosti, primi naše kurbane i smiluj se vjernicima i vjernicama na ovom i budućem svijetu. Bože, se omogući oprosti nama i roditeljima našim onog dana kada niko ni za koga ništa neće moći učiniti, kada se ničiji zagovor neće
ćati, kada se ni od koga otkup neće primati i kada nikome niko neće u pomoć pristići. Amin ja rabbil alemin. Ovo je hudba, kao što vidite, u kurbanu, pa vas molim predstaviti dalje da što više šaljemo u našim mjestima i tamo gdje je potrebe kurbana. Molim Allaha da nam pomogne u tome.